Hai, assalamualaikum, welcome to my channel. Johnny Basim, Kurdistan, Busy Kurdistan. Before aku udah pernah reaksiin lagu di Beirut, tapi tidak bisa diupload di YouTube. Nah, ini sekarang aku mau coba reaksiin lagi lagu dari di Beirut, dan semoga kali ini bisa diupload ya, karena begitu banyak komen yang minta aku untuk reaksiin lagu di Beirut ini. So Kurdistan, thank you so much for your support. Okay, let's see this video. Wow, ukur baju ya. Wow. Oh, very Kurdish music. Oh my god. I love it, Masya Allah. Dance chorus. Oh. I love it, the Beirut. Oh, for this dance very interesting ya, Masya Allah. Oh. Aku suka sama baju tradisional perempuan Kurdis ya, kayak yang dipakai sama dia. So beautiful, aku suka. Ini aku suka sama musik Kurdis, apalagi kalau ada instrumen tradisionalnya tuh luar biasa aja. Aku benar-benar suka. Thank you so much for watching my video. See you next video guys. Pas dikin. Assalamualaikum.